Hemoyo. Zasa inurohombi. Shakwezi wangazija. Rowenza biswara, rowazulu, ari mrongo zaoni. Shahanda ni tengweni kwezi ezimamuzo ukazine. Wahanda nide ujozo hamba. Kwa jwa bora jone la leo. Wabilieli sanike njema. Wararwe matso ya uhuraye. Wanende oheza ngene oboshe ya kwezi. Amjou nipata makara nzima, ezijou janziro mzifasiri. Bansi na uzanzi hanzari bosi kwa lewo unu. Barambwa mwanashe la tafundi la adhimezi sabu zo hudanganyiha. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Sha azinu ngazijoka ukaajabu buangazija. De suala leine yane dunia. La swabilihana. Noa baba. Wakaurenda nazilo tengweni. Watoureza maza Facebook rangu. Tawala waje shanche yambi. Zijoho ne haziewa. Mahala nizito uzimiha. Wajuhu wao nezile mbwengu wajoho nesiwazo zikiajala hao. Woensu wajuhu wao wajoka ulapiziwa. Kwa nauhana isangu wajoho neswazo wajohu warambuwa. Izo lezi johu mtimizini ensuba kwe rajo mjamdararu. Hesa mgomba nimbani za maha shamuhara ukawanradu hazi. Shavo na mniretibu wangazija nidifayo mjambeni kwezi. Na mdola piza oro ariao. Shamjambeni utengu andro. Mjambeni urengezi wandro. Ujeza mazahuisa. Unru wandu vokao. Kwa jaza wana itondo wa hao. Kwa jahana mali itondeza hao. Kwa jahana sheo itondesha hao. Abonge watu kufuangazija. Na mdola piza omwaji wao. Bambeni yo jamadi. Na jamadika na roho. Sha jamadi ejabwe. Mfanobwe. Mfano mri. Wousihula ge ujoja suraya. Abonge mbeni sihula irengeziwa. Owafangu azishiao. Zewadenza. Uyakale o. Mbenike jakapara naibu hidani. Shaipara naibu weuni. Abonge wajipata ibu. Shatsidu mjaha tunoti kinyume. Nanzo nongora na leo la hawla wala quwata illa billahi l'aliyil azim. Shazen rongozi inu. Nyezi Mungu jorehemu. Mzabdurrahman Abdulaziz mjini Mbeni. Mwarehemu na mzee Mwadi Shafi unejama ndae nano walo na moyo. Wajorenga badala hao waro abonze. Abongeo mjambeni unkoti na imamu tizamba. Nena mrujo ambaye imamu hatandao mji unuleo wanriwo nao. Engena jarambiye zenguzo za homji unu. Na jarambiye zenguzo za homji unu. Babe seye wafongo na watalwa na nzia. Mungu jorehemu wandu na wafumbu haba ndondondo. Owalona mo wajoka wadungwe masoya lazimu. Wajawe manaya mbeni. Wajawe manambeni atuku hajano marengoni. Wawaru harilwa mjini Mbeni. Wamfungeni. Notizin rajina. Shawabu hawandu. Wakanambwiriza uruma. Besengu wajawe nsuwa joka hufa. Wazono hule. Sabese kwa na hasule makamu yao nema yao.
warwari ya watukufu walo mjini mbeni banu warware malingo wambango arumao tsawunu wasuli banu abonge jahazi nungejo uzama ejazi nungejo zamesefuha ikaujezi dufuha ezama za huisa zinu abonge kweli wakawa nadamu wajo sungu hamaga wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billahi la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi wakamzeye miongoni mwa wazee wakambeni banu waori wahiri waono na mzee Abdurrahman Abdulazizi Mwenyezi Mungu ujo mrehemu banu ya la hawla la quwwata illa billah. Baensu ya jamanga ya jaya hunre adana mila mwirwa ujamanga hamabanuka kamtawaza ndogozi nejoka hanza zirende yendo areje igazija baka mnauhurejei ekamdungaze ndongozi inu bakarisha masaza mbando wazamba ribadingo tsaunuka abantu wazamba waribadingo tsaunuka abantu zidungu mzamhadisha mfi wazamba auka hapwa hajamanga hajamono ni mregensi yandu mateka wawa bambazwa harimwensi inu watso hanzare jaihunu wajaiho wambe adange jofanywa amanga mjamrange adamu itungungiyo manga mwamba mwirense joka hanza lole yanjendo la nieshera shamguyo joka hanza fanya chezo boneso ya rejaibanu mharaya nabo mwaharo weshilia tsasinga ronombiro meleneza mazahuisa ndongwe kaunga sikitishao ndongwe kaunga zidenzao zenongo raso na balaleo wombeni itsula wazengu na ndwatso jwemana ya mbeni ndinde zidenzao wandwatso jwemana ya mbeni ndini haukao mjunu stahilo nenga zija handrongo mbili mjunu stahilo henga zija haukao zija we jambeni waulinda mwalimu hafungwa letengwe abambeni ngiyo na wandu watsoja urongo atishinga zija ngiyo na wandu watsona mahaminji ngiyo na wandu watsona dini abonge ikazi nzirendeha kabati mastajabu ikainja homeleni koma ajabu azinga zilaoje baada bajozade okawa mahame watsanganyihana tazila wambeni hawanyi mwende mkaujirota wala hawla wala quwwata illa billah. Shange mkiri bwangazija kamkubalizo na mwambiani bambeni yuesi muyendu shatsuhana roho shazo urengeziwa mbeni yo urengeziwa na alimu na wenza roho na biswara engari joka kariswalizwara kansanu badala ya raka waratendo lao nizima muzitso ujo uswaliza eba wangazija mkansi mbeni mdoyo naje wangazija mkabanu nga mjawe yankida nkuya homja mbeni uka imengo ni memiji ya hana walimu wabiriliwa atawakeno mjiunu rijaza amabokao owaloki nyumene fikira iyo warede hangwa uwenji nemije minji ya urumana ndu wafanyeza hao mbeni koja kubale hali iyo warmwe tarehi
shambeni ya uzingorani walimu pamojanizo wakubali mila shaye elimu yo utende rijaza maboka we elimu giyo mahoroni mwao eshatende neze wajihiza hao neze kiburiza hao abonge kwa nahenda tegweni wajezo mgu ya hamba kwa nahenda tegweni weshelezo mgu ya rambia shango atingojo damba tifanya do fanya wajo utula na zango monziani yo tankida kambeni banu hekarihide shazinu waka ujandongo wa zamba au kawa rongo wandro wamba mdwera tsikopoza hila no toto ohamba mdwe eshijo menyo wanzani badibo wanzani midu miziro donkodo na ukalensi wa mndu kotawa tauno batsando muntsima yabo ezisabuze jadungana ye mtsinza kongo wa onrabo zode za mundrani leo abonge leo si wosonda asi urongo zamba asiba usona da hu ko wanga zijawamba sheama ya ushono ho wanga sinaenda hu koze no ho waza homjambeni bwanga zija simambanu kezo ziro arilwa la hawla la quwwata illa billah ndongo ko hata wallahi alazim ngasikitishao borilona moyo rambaza sifa za mbeni rilona morizo novo zijendao nyina rohombi haukako wandu watende banu kwa jakawa mrengezi zani kamjajo unda banu shabanga mwanzo mritsabaze misumari horijao shamungu jo mtola ngujori tola nyaraka wahanza rabbal alamin haukanga mjofaraka hewanza rabbal alamin no Mwenyezi Mungu yahifadho mji unu neshosha hao ekazi ndeze mbio mzendao nga mwanzomo mfao mfeneze neema za homji unu mfenesha usha homji unu nga mjohenda mzirensi wahanza rabbal alamin amjohenda mzirensi senanga mjohenda na marindi ndao hanza rabbal alamin banyitsana Adamu kabana neema nkuyu hamade kamre hansiziwa hansizwa neema no wanradu haziwa mtendea mruhishimu senayo kebisiwa kepotea mjanga mrangamizao zenangaza hatu maudir jeritswa ebolisiza onge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zila kazi na hundi hadalao bwangazija zila kazi na hundi hadalao ngani mwambioni au kaula mkabaya eya jwamba na mwichilile ulejeye waondo waparao wandu raunu wamba mrendendro mwishia mru ya kaurongo abala yamba na mumro hitwa izonde zala ujiri ambe nika utsambazwani nri bwangazija ilimjue mbe nike jaka hangamia hamila na ntibo bwangazija ni mwambionizo nzima sha ezandi sambenije madanganyanu zandi sanda zinu zandi sa siasa sazinu zijaziranganya henna zakajema ezandi sache bwangazija nane joma banu kazonrabo ishoshetwa ni huyu mbeni kaban yandisa siasa kama jakhtalifiana rongoza usana milanansi shesu alayinu ngamjoma mbiani owandu wafa kwa mji unu nizo watu ala nizo warenda wasulisho mji unu banu saizo emana manga
mbeni yanzo ikena nrobaba ilileo wakewa nrobaba wajanibu milileo izo zitwadisa siyasa zijama labo ya ja siyasa owala waharaya hoka warambu okaya wanandwa siyasa do wataze nogozi mbuhari wahara kubalezi labo hizo zirasulisha banu leo changa ni mombe nanzima nzima owandu waranganyo mjunu leo mwangazija wanandu wahi watayarisha wajake matajiri eka muhadali swali hondu irisho raisi mngwaja mbatindizo abongeka wanandongo nziro amamndu ya tsindotomaya haukawe hansitomaya nana majumba ya waho ya jati lotaka abongo wandu wao emaluka yao kajanja hindu abongeka wanandongo nziro amamndu ya tsindotomaya mngwamba muhadali swali ikatuka raisi Suriana baada yabo rijarika henda ranje harumatatima zataki Abdul Karim rahimahullah wakawa wakazijaparo kana siyasa owandu waka Muhammad Ali Swalihi wazirengo ka wende warongo wamba wambeni kwezi karina usoma tahatima bazima na serikali odo wandu waka handisa le fitina hilo yabo hauka kwa tofautisha za mila kwa tofautisha za siasa kwa tofautisha za Mungu zitengelea umjambene makati yao ukana hafidhahullah Sayyid Ismail mazarifu mengoni mwe mazarifu wenya famba walo hai worounu Raisi wa daula hajabo bango ni lambeni harumeta hatima yataki chakaja kaujafanya bujilo la siasa wambeni wona nema su yao wapara emarongo haraka wawamba ukaya ranzido usikwale wa unu karitsi sina kadhi Sayyid Ismaila bahenda harumeta hatima ya raisi wa daula habari bosha marahaba na wambeni karja mruma bahani na mnidunge zani wambiao tenani mbadu kwa mchicha mrama bani nongo mzikubali Suriana baada yabo wamlaba hamapinduzi bazono komo baada zeteka zambeni zila za ajiri owanru wao wende wakansi hema gunguno wazamba wao wamba balo wanru warisaribia rijarulabe fulani na fulani chazila tunongora kanizo shako ajareje idingoni wa kontinye nkomba bwangazija surana baada abo mjufa kulwa omjula wa harumwe ankida ya asili okambeni yojune hani hoka fulani yela wa fulani gujorenga izo kazi jahana baba libala rija wakati wa uharaka haraka ya uruma haraka ya udamba na mfanye msifanye warwari ya ankida hiyo warore sharaisho warenge makamu ya tulingana nao abonge mjambeni ranzindabo wandisa matsozi hata ompaka leo mbeni ketsura tulila wangazija abongani mwabenu kaya owandu warengo mjiunu mateka wa utsambaza unwo tsambaza siasa ijayunri hangabo wazee wa milanansi wafanyeza hao wa majamvi wa haharumwe eziliyo na wenji de majorite kwa tarumwe eziliyo abonge owalo wenji no watsona haki warongo mjimateka wabihao owashashi walona haki hauka hakili yo do ujola be mndu hasibabu ya siasa izoti haki walabwa mpanga ze kudeta hizo matoa tengweni hasibabu ya nogoza siasa
yode maana rijuao kaya na mlabane hezi labo za milanati mfano bezode zikiri yote ngweni ija wangazija ataba hambeni ila yamani mdingo hisoma irane hashari huyu au kabaha ngotwangala mndu wa siasa na mndu atasia wa imndu timpare paraoi politiki yo enja hunu henry toujours ndazila mbetsazo kahena mndu akaudidake tajiri kama hadali swalinge raisi kwa jeona kamwa haraya zanongo izo zigafali haranzinda yabo Onyaka mtukufu hapula sheo hata zirende hadalili fundi Muhammad Nur mjini beni wanu khatibu mwa khatibu norika hashiri kabaja ka swala juma mbeni kaone ya Facebook itoka pisa skachi Henry wa mwalimu ya hamimbarini ya umbadua resi wa daula yake Hindu yodini amojanizo zikanga manaye walimu makufundu madakatira wa mreme bazimanizo wakaujo kangwa rarasharasha mgu haukezimamu zabekangwa wanaduwa nkali yobeke njema badi mwa wajombe uriru mwake mwema tijorangamiza wazia wambatombe lwaduwa na toka mui rikejau wa walimu zozika ujira rumwa emimbari ya mjini mbeni banu zendata zendo tongeza makhatuba mada wao watola sistani wala hawla wala quwwata illa billah abogezi kamnikano musanifu hazo ukagezi njana kumria parola wayatulira sharanzilewo msubuti mrengezila abo mzitaharuma siasa mdaganyo mji wa mbeni murende jao sheika mgwabenze zemvuza rano watende warengezo mji unuosi huwatoke banu maja mzangamizao ngamjohenda na malina marindira wallahi badiko mjambeni tsindaunu badikawo mjitsindaunu shanga mjo ujita hamzima ngabjo habari mwambia siwana ankarara razada juzi chakarno ratsumbanu kamvula na timri azada hale mvula nande atahazi jua abange wodwa musanifu bangazija waheza jiribanu wodwa musanifu waheza jiribanu abange hizo amjalia banu nilindejo ka ujansome zo atojua kazano ngona mwambani zo banu uondo uhakika wa he asulia heze rongoyo shahada na mila zofanywa wasimbi sharangu mjamanga mrende hena mnaila shababi wa kamili ikimila nanti wandurema hiyo alayokalawa shamru shababi owandu waka emru yataye mze wa heola bombe benibala yakahumrema hodeala wala woda hozima mwono emana yatuva zengozila hojote ngweni yavaye mnatirikone mnasiri dabo yakahanza jawane kamduka jukana jubashi ndabe ya mwono manabi hamrwe halila dabo yatuvaya zila hotengweni mruwa mila nansi yafanya adayardi ajetengweni na mnetiriko na mnasiri wala yurwabo nzega monao izo kazi na utundwa izo deza mila shanga monao mruwa subutarenge mru mjumahe na mnaila haukaya onrwangana kabati mrujo haraya mila na tanrwangana onrwangana shao hakika wa mruto subuti yarenge mrubana mru mjumahe umtembe ben sindele danzi bwa monasi nyo uso sindabu wa mono kakatushindwe urema shandi zo familie hanrongobo kawata shanyisi wa wetimengo ni mwajobu amba hindu
haukaka wajajo kawa nradu hazabo munde vero au mni kwa saero uwambe nrubala sha abaye janyinga mjoparo wa manga haukamanga simrupa shiyo sharifikiri manga twabia abonge sandu ramona nimwe fanyaza twabia zila kamjarika zambandro ngoyo kamjarika zambandro ngoyo bekado mpashiyo ngo pashulo na nruenji shamanga izo twabia abonge nga mwili yo banu eni akanza jondrongo za sabuzi ndizo na mwambiani au kasiri zalwa sikariri kiburi shasiura mduro Mwenyezi Mungu mrambo sabuzi shamdu manza kiburi karidhuru jajo kabati mdu manza kiburi ya jonduru anza ya rabbal alamin kabati mdu manza kiburi ya jonduru inshallah taala tilao timaudu abongaro Mungu ni banur jokaya rimiso wizani bongenga mwili yo banu mwambeni hakada bilukaya zila kazi na upare hana dalao mwangazija kamjouzo na tena ngamjouzo na tena tambati amambioniro kazi na undri hadalao haukadalao lo mtahani tabibu dalao lo mtahani tabibu rirara zemacho rakari jamona sharundu wandu wajopatso ovuwe rundu wandu wajopatso ovuwe awongeze nongonga mtiko jodozo na hehali ila shazori mtafadholo ni nyumloho ngazija enu jora mbazina la mrubala au sikundwa jine na tsoma afishe ekangu mfumbu ya heba na mfumbuwe mnikubaliyo kambeni mji uwa wa usihulwa shamji korongowa shamji wa utila suraya waja wa undu na surabanu wa undu utukuziwa wotowa ze sifa za mbeni kamili abari ja sifa za mbeni yo wana na mbeni kaparo henna banu bakanko doenda wezi mumro uo abonge hizo rjom tafadhalini mdori kubalia no sami hile zina bambeni shwesimu umala yabo swahenda yotsohenda esambeni tsamba yo jamadi abonge jahazi enimale shofera yekausahenda komanda iba usohenda yotsohenda abonge namni kubalo kambeni yo jahazi wayende soleo nswami ini ukanga bo mndu usosi chidanujuho urehe mwezi tondo zilombeni banu ukakaritina na huza gamzambo anja joza mbaje kombeni yo chadaula abona daule tsore mwa maandamano ngari andisizao banu ari andisizao banu abonge hizo amjokaza banu mbenu ka wodo musanifu heze ndongoyo amjokaya wandu wale ingazija kwana warenga karari ingazija kena warenga karari hauko walonga manele fitina linu harimwemi jiahenga zijao nsipia owandu waongo ala nonkarara abongengwa watsimbizao abonge hizo aredeho kaondo wafaume wonguja yode mane na mambokani ejazilanga zijojiri na mlinde mje mwone kanga bajozila bovala zoto joba usejani bwenzima ngazi joba uso jani bwenzima shashe bajo jadabu ya ho wandu wako tengoni hula yonde dalili mwambia nukaya
ekanga bajozi la borekaza bavurekaza ngazitaga mjoma mbiani aboteja telefoni sazire mwafitina galendao ukana mlabo wala ndo watsona haki amba nukanganyina hakindo amba ni mjema mdo lozi za mangando koyo manga mdu wambize mwana ni mdu mme owalonga zicha wajoli nda mjamfanya zaba mchayuesha toba kideta gila nobe mana mtsohiva yendi marika hamba alikoti mana mtsohiva le yendi kwa kamsina mwasaza abonge wapangezi kunda walezi joka iyo aridaja lezi joka hun abonge amusu iyo shawa shashindo wa jonilewa siwa hembi da zibandani kamdoji kwa mjiko mama maruha eduhane rongo iyo yoko mdujo ele chodo wa siwa nrombi da zibandani kamjiko mama maruha bamweji bwana kamna hunda na msuluhisheni kamna hunda na mteni yewe eza tunaleziri wambia kawanra mbwana watimizeza hao ekazi wa fotuhati za hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.